FARDC irashaka kwigarurira Shabunda iri mu biganza bya M23. Urugamba rurakaze. Ni muri uru rukerera rwo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 9/2026 FARDC itangiye contre-offensive Shabunda nyuma y'uko ku munsi w'ejo yahirukanwe n'umutwe wa M23. ni urugamba ruzindutse ruri kuba ndetse undercover zihari ziratubwira uko bihagaze nyuma y'uko twirukanwe mu bice bya Shabunda. Itegeko rikomeye ryaturutse muri leta majoro ridusabye kuzinduka dukora contre-offensive. Umuriro uri kwaka mu bice bitandukanye hano Shabunda. Twe duhagaza kugera turebe ko twakongera kugira ubugenzuzi kuri Shabunda. Dufite ibikoresho bikomeye kandi n'umubare w'abasirikare twabongereye. Ubu iyi ni imvugo y'aba FARDC bagaragaza uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko M23 yamaze gushimangira mu buryo budasanzwe bijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Bikavugwa kandi bikemezwa ko M23 nayo yongereye abasirikare benshi muri Sud Kivu. Muri urukerera kandi andagezwe baragira ati Banyamurenge detained in Kalemi appeal for help, call for international justice. Oro bagaragaza ati Abanyamurenge bari mu bice detained bajyanwe mu bice bya Kalemi barasaba ubufasha bagasamagara imiryango mpuzamahanga kugira ibatabare. Turaza kureba uko iyi case ihagaze. Turaza kandi kureba biri kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yagaragaje ibiri kugenda biba. Igaragaza n'undi mugambi mushya izabaye urushije rukomeye kubakurikiranira hafi politike yo muri aka karere. Bibaza uko ibintu biri buze kurangira, bibaza uko amahoro azagaruka ndetse n'uko ibintu bizajya mu buryo. Ni nyuma y'ubutumwa bukomeye bwanditswe kuri X ya Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagize bati dans la suite de le contre du 4 janvier dernier, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affecté sur invitation de son excellence Jean Lorenzo, président de la République de Angola, était président de l'exercice de l'Union africaine, une visite de travail en Angola ce jeudi le 8 janvier 2026. Les échanges entre les deux chefs d'État ont été portés sur l'examen des initiatives en cours visant l'établissement durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre de processus de Washington et Doha. Muki wa Kinyarwanda rero biragira bati nyuma y'inama yabo yo kwigenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa mbere President Antoine Tshisekedi Tshilombo ku butumire bwa nyakubahwa João Lourenço, President wa Angola akaba na President w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bayagira uruzinduko rw'akazi muri Angola kuwa 4 ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2026. Ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi byibanze ku gusuzuma ingamba zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rw'ibikorwa bibera Washington ndetse na Doha. Bamwe rero bahise batangira kuvuga ko habagiye gutangira ibindi biganiro bisimbura ibyagiye biba. Ese bihagaze gute? Ni igihe twakitega? Nibyo tugiye kureba turebe biri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bivugwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira situation Shabunda FARDC na FDN bibatangiye gukora contre offensive. Bwana Safari waramutse neza? Shabunda comment la situation? M23 bisa nkaho hagira ubugenzuzi bukomeye cyane. FARDC ishaka kuhakuramo ku rwego rwo hejuru, irasa nk'iyarubiye imirwano ikomeye ngaya iteye ubwoba. Yego, ibi byose biri kuba n'ubundi hariho umugambi wo gukomeza kugenda bafata ibice bigiye bitandukanye. Nkaba nakubwira ko atari aho gusa uduce tumwe ubona ko na Swiva ishaka kujya mu biganza by'aba M23, hakaba
hari amakaritsiye menshi ibikorwa bya FARDC bishaka gukomeza kugenda rikuramo bitewe n'ubukungu bugenda buhava. yego nakubwira ko na hano n'ubundi muri ibi bice byo ku ruzi bya Ngozi, nakubwira ko ari hafi n'ubundi ya Kiliziya Gatolika werekeza za Mboko. yego Safari, kubahazi ni ahantu haba ibintu biti bivamo amamesa, naho ibyo bita ingazi, ibyo biti babyita ingazi. ibyo biti nyine babyita ingazi, benshi barabizi, n'abazi muri aka gace barahazi. Urumva ko naho ari ishyiraniro. yego ubona ko n'ubundi asa nkaho bari gushaka kugenda bakuramo amakaritsiye agiye agera hano za Shabunda, naho ngo haturuka ibuye rikomeye cyane. ukaba wumva ko n'ubundi bari kugenda bajya mu dukaritsiye mu duce tugiye dutandukanye. nakuvuga ko imirwano ikomeje kugenda iba ndetse na hano za Pemba. nakuvuga ko ari naho hari ikipe bita Pemba, ni hafi no ku kibuga cy'umupira n'ubundi cya kipe bita Pemba. ubona ko n'ubundi naho imirwano ikomeje kugenda yisuganya. ubwo Pemba ni hano n'ubundi hafi ya za Makobola. urumva ni kuva mu gace kamwe werekeza mu kandi, aho ubona ko ibintu biri guhindura isura, biri kugenda bitungurana amagingo. ubona ko FARDC ndetse na FDN bakomeje guhura n'ikibazo. nakubwira yuko abo mu bwoko bw'Ababembe bakomeje nabo kuba barasanga FDN ndetse n'aba-FARDC ndetse M23. nabyo ni igikorwa gikomeje kuba kibi cyane muri ino teritwari ya Fizi, aho ubona ko Ababembe nabo bafashe imbunda. nakubwira yuko aba Babembe ari bamwe mu baturage bakomeje kugenda babona ibyo igisirikare cyikoza iki, ukabona nyine nabo bakoze gahunda zibarengera, bakaba kenshi na kenshi bakarasa kuko bari kwica ituze n'ubundi ry'umutekano mu bice, ndetse babaka n'imisoro ikomeye cyane. ibi bikaba byatumye nabo bafata umwanzuro wo kugaba ibitero ku ba FDN ndetse n'aba-FARDC. ubona ko ibintu byahinduye isura muri ino teritwari ya Fizi. nyuma y'uko aka gace ka Shabunda kigaruwe, bwana Safari, waduha icyizere ko bishoboka ko bakongera kukisubizaho muri coalition ya FARDC? birashoboka cyane kuko urabona imbaraga zose niho bari kuzerekeza. urabona ko bafite gahunda ikomeye cyane, urabona ko nta gahunda yo gusubira inyuma. urabona nyine yuko basa nkaho bamaze gufata umwanzuro ukomeye. ubona ko n'ubundi bafite ikibazo cy'uko wenda basa nkaho bari kuri misiyo ikomeye ko ino Shabunda igomba kujya mu biganza byayo. ubona ko abahangayikishije ku rwego rwo hejuru kurenza n'uwo mujyi wa Uvira tubona nabo bayisaniro ry'imirwano. urabona ko n'ubundi hatagize igihinduka ubona hakongera akaba imirwano ikomeye cyane, cyangwa ukabona n'ubundi barongeye barahafashe. ku bijyanye n'imbaraga zigenda zongerwa kuri buri ruhande, ho uratubwira ko bihagaze gute? abadiployinga bazanwa, hari kuzanwa abantu bwoko ki kugeza ubu? magingo nta deployment iri gukorwa kuko n'ubundi imirwano nakubwira iri kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye. ntabwo bisaba ngo baradeployinga kuko abasirikare nakubwira ko muri ibi bice abasirikare b'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDN nakubwira ko ari benshi ku buryo bushoboka cyane. amagingo aya abasirikare bo nta kibazo, ahubwo wenda atwarira ku ruhande rwa 23. ubona ko yo asa nkaho ari nkene ku bigendanye n'umubare w'abasirikare. ubona ko hakeneye impinduramatwara kuri bo kugira ngo barebe uburyo ki bagerageza kuba hari icyo bakora, bakazana abandi basirikare kubafasha urugamba, kuko ubona ko n'ubundi iri huriro rya FARDC ryo ryikwije haba ku bigendanye n'abafatanyabikorwa babo. urabona ko bafite imbaraga zinarenze ku rwego rwo hejuru, kubera ko ubona ko bo nta kibazo na kimwe gihari, kereka iri huriro rya AFC niryo rifite ikibazo ku bigendanye n'umubare w'abasirikare muri ibi bice bigiye bitandukanye. yego, mu bindi bice byegera aho ngaho ho uratubwira ko situwasiyo ihari ari iyihe, bwana Safari?
nakubwira ko n'ubundi muri ibi bice nakubwira ko mikarati nayo yabaye isobanuro ku rwego rwo hejuru. Ntabwo nayo namenya ese mikarati iri shyamba rya mikarati rero n'iki rikomeje kuba ikibazo, rikomeje kuba isibaniro. Ntabwo nari nacukumbura neza ngo menye ngo ese mikarati ibamo ibiki, bikorerwamo ibiki. Nyuma y'uko n'ubundi basenye n'ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi, urabona ko byahanekishije ingabo z'u Burundi ndetse n'ihuriro rya FARDC muri rusange. Ubona ko aha hantu hafite icyo hahishe. Ubwo nicyo kintu nanjye njya gukurikirana kugira ngo ndebe uko bimeze, ariko imirwano ikomeje kuba mibi cyane kugira ngo batongera gusubira, kuko ino mikarati iri mu biganza byacu birwaneho ndetse n'umufatanyabikorwa wayo ukomeye wa M23. Ubona ko n'ubundi bamaze kugenda bahagarara ku bice bigiye bitandukanye. Ubona ko rwose bahagaze bwuma, bari gukora defensive zikomeye ku basirikare benshi bari muri ibi bice baje kubohoza iyi karitsiye yose ya Minembwe. Bivugwa ko abasirikare bose Evariste Ndayishimiye yohereje muri bya bice harimo kubohoza biriya bice, ndetse umuhanda road ya Minembwe Baraka yaba ifite umutekano ku buryo nta wakoma mu nkokora. Hanyuma imodoka n'ubundi zajyaga zimugemurira amabuye y'agaciro, nta wazikoma mu nkokora. Nicyo bari gushaka. Urumva ko nyine ari urugamba rufite icyerekezo, kandi noneho ubundi bajyaga barwana batazi ibyo barwana. Urumva ko noneho bari kurwana bazi neza ibyo bari kurwanira amagingo aya. Ubwo nicyo kintu nahita nkutangariza amagingo aya. Ku mpande zose ubona ko imyiteguro yose, ubona ko n'ubundi rugamba rusa nkaho rukomeje kugenda rwitegurwa ku mpande zitandukanye. Ubona ko gahunda rwose ari imirwano, kandi ubona ko urugamba rutagomba kurekera muri ibi bice. Nakubwira yuko ejo n'ubundi ku munsi w'ejo haje 10,000 bivuye na n'ubundi Tanzania, babanza kubishyikiriza aho bita Karemi magingo aya. Urumva ko baje gutanga umusanzu kugira ngo barebe uburyo ki bakwirukana M23 kuri misiyo ikomeye cyane, aho n'ubundi ubona ko bafite gahunda yo kuba bakora defensive kugira ngo M23 bagabanye umuvuduko wabo, kugira ngo badakora mu mujyi wa Baraka ndetse batazaba baperekeza i Karemi. Ibintu byateye ubwoba abatari bake. Ni mu gihe kandi n'ubundi imirwano n'ubundi Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira yego ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Mwenga naho imirwano ari yose magingo aya. Hari uduce imirwano yaberagamo ntari natohoza neza ko M23 yakomeje hari uduce yigaruriye, ariko magingo aya ndibuze gusimbukirayo ndebe uko byifashe kugira ngo tubahe amakuru yizewe. Ariko nakubwira ko hari uduce magingo aya n'ubundi dushobora kuba twafashwe na M23, kuko nakubwira yuko uyu munsi naraye mu bice bya hafi ya za Makobola, ariko ku byo ndi kutohoza amagingo yaretse ko mukandi ngiye kugenda agasimbukirayo, ni uko imirwano nayo ikomeye yabereye za Mwenga iteye ubwoba cyane. Harimo uduce n'ubundi M23 ishobora kuba ayigaruye. Ni mu gihe kandi n'ubundi igisasu kivuza ubuhuha ku mipaka yose, aho bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mipaka ni bande bari kuharwanira? N'ubundi ni coalition n'aba FPND ndetse n'abasirikare b'abahidu ndetse n'aba FPR bashaka kwinjira ku mipaka bahondagura M23 kugira ngo barebe uburyo ki bakwigarura ubugenzuzi bw'imipaka. Iyi mirwano ariko ikomeje kugenda iteza ikibazo, ndetse bivugwa nuko hari umuntu wamaye amakuru nyirizina uri mu gihugu cy'u Burundi ku bw'umutekano we, ambwira ko n'ubundi hano za Kibitoke imirwano yahagereye rwose ku rwego rwo hejuru. Ubona ko bafite ubwoba bukomeye cyane. Abenshi bari kuvuga ko M23 yaba yinjiye ku butaka bw'u Burundi, ariko njye nabitohoza neza. Ariko ababivuga barashingira kuki? Ni abaki, ariko
nakubwira yuko hano Kibitoki habaye imirwano ikomeye cyane karundura, ntari namenya neza ngo ntoboze uko byifashe, nawe ntabwo yari yamenya abasirikare bari barimo kuharwanira, buryo ko ibintu bikomeje kuba bibi kandi igikuba cyacitse muri ibi bice byegereye imipaka n'ubundi hagati ya Kongo n'Uburundi bigabanye cyane, n'uburyo abenshi bakomeje kuvuga ko nihatagira igikorwa ino ntambara iri bwimuke ikajya i Bujumbura, bitewe n'uko hano ku mupaka wa Gatumba ndetse na za Kavimvira hakomeje kugenda hagaze ibitero biturutse mu Burundi, bisa nkaho bishaka kwinjirira nyine kuri ino mipaka kurwana n'ama23 nayo iri gukontorora hakuno ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse ubona ko n'ubundi bitari buze gukoroha ku rwego rwo hejuru. ibyo byabaye ryari Safari? Ibi byose n'ubundi bibaye mu masaha y'ijoro. Ndakubwiye yuko n'ubundi imirwano itangira kuba mu masaha y'ijoro, ni ibintu bitoroshye, ntabwo bagikora amaoperasiyo mu masaha yo ku manywa, ni amasaha y'ijoro. Ibi byose nibwo byabaye bibaye, ndetse ubona ko hari ikintu cyahindutse hakurya mu Burundi. Wabonaga ko nta muriro uhari hafi ijoro ryose, ubona ko nyine bari mu myiteguro ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza bihagaze gute kugeza ubu? Urujya n'uruza nakubwira mu bice birimo amahoro urabona ko nta kibazo, ndetse na nyuma y'aho baburijemo igitero ejo bari bateye bari bashakaga kuzana mu minembwe, ndetse magingo aya ngaya amadrone yari yaje mu minembwe kureba buryo yatanga ramforo ku basirikare bamaze gushyira muri biriya bice bitandukanye byo mu minembwe kugira ngo bakomeze kubungabanya umutekano wa minembwe, kuko minembwe imaze kumera neza, umutekano uri wose. Urabona ko muvuma yaje, urabona ko nyine bisa nk'aho igikuba cyacitse bitewe n'amaoperasiyo bari bateguye, ndetse ubona ko makumyabiri bisa nk'aho nari nabikubwiyeho, ngira ngo ndumva narigeze mbikubwiraho. makumyabiri yakoze withdraw kugira ngo ijye muri ya misozi ya minembwe, kugira ngo irebe buryo ki yarinda umutekano w'abaturage bari bamaze iminsi bameze neza. ubona ko urujya n'uruza rwatangiye kugaragara muri ibi bice, ariko nakubwira ko n'ubundi mu bice hafi na za Uvira, bice bimwe na bimwe byegereye Uvira, urabona ko ituza riri cyakireka mu mujyi wa Uvira. Urabona ko nta kibazo, ariko ahandi ho urabona ko n'umuturage uri kugenda afite urwikango rukomeye, kuko isaha n'isaha hari abasirikare nakubwira barwana ku gipfunsi bari muri uno mujyi wa Uvira. Bigoranye cyane kuba bagira ikintu bakora, kubera yuko abaturage bamaze kugenda babona ko n'ubundi isaha ku isaha imirwano ibitura hejuru, nubwo itagira icyo yangiriza, ariko urumva ntabwo babura kutagira ubwoba. ubona ko urujya n'uruza rukomeje kugenda rugabanuka gake gake. Yego, ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Fizi ho n'ubundi abaturage bakomeje kugenda basa nk'abafite ubwikango, bitewe n'uko na bamwe mu bakwitwa ko ari bene wabo bakomeje kugenda basakirana ku rwego rwo hejuru, ndetse n'imyivugutanyo igiye ikomeye kubera ibigendanye no kubasahura, ku bigendanye no kubaka imisoro. urumva nyine bo bari mu marira, ndetse hafi n'ubundi na biriya bice bya Makoboraho na za Fima imirwano irakomeje kandi irakataje. Izi ngabo za leta ya Tanzania aho n'ubundi bashaka kuzamuka kugira ngo baje gutanga ramfort hano mu mujyi wa Uvira, ariko makumyabiri irasa nkaho iri gukora akazi ko kuba yakora defense, ariko ntipushinge ngo irigeze inyuma. ubona ko makumyabiri iri gukora defense, bitewe n'uburyo mu minsi yashize wabonaga ishaka gusa nkaho yakomeza ikagenda, ariko magingo aya iri gukora defense bitewe n'uburyo bukomeye cyane bw'ibitero bigiye bitandukanye mu bice bimwe na bimwe makumyabiri yagezemo. Ibi bikaba n'ubundi byarabaye isoko yo kuba Safari turumva ducika, uri kutubwira?
ndimo nkubwira ni makumyabiri basa nkaho yakoze defense muri bino bice n'ubundi wabonaga ko ishaka kwerekeza gufata umujyi wa Baraka, ariko ukaba ubona ko Magingo Aya yakoze defense kugira ngo ikomeze icunge umutekano mu bice bigiye bitandukanye biturutse ku mpande ukomeye y'ibitero bikomeye kandi byinshi yakira buri munsi ku ihuriro rya FARDC mu makaritsiye agiye atandukanye. ubona ko n'ubundi aba FDLB baciye intege ndetse bakoze akazi katoroshye kugira ngo M23 idakomeza kuavansa urugamba bigaragarira buri wese, kandi ubona ko n'ubundi M23 nta gahunda rwose yaba ifite yo gukomeza kuavansa urugamba, uretse imirwano yo gukora defense kugira ngo barebe uburyo ki bakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'ibice bagiye bafata. Yego, mu yandi makuru rero abaturage bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za Mabondo bagaragaje umujinya mwinshi nyuma yo guhamagazwa Kinshasa kwa Captain Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare muri FARDC. Iki ni icyemezo cyo guhamagazwa kije nyuma gato yuko umuvugizi w'ingabo agaragaje ku mugaragaro ibivugwa ko ari ubufatanyacyaha bw'abanyapolitike bamwe mu ihungabana ry'umutekano muri Mai-Ndombe, Kwango n'ahitwa Kwilu. Iki ni icyemezo rero cyashizwe ahagaragara, ariko ku ruhande cyateje impagarara haba ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse no mu turere twibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo. Mu kibaya cyitwa Bateke cyane cyane kibasiwe n'urwo rugomo, abahohotewe benshi babona ko guhamagazwa k'umuvugizi w'ingabo ari mu buryo bwo guhagarika ihishurwa riteye isoni ku bayobozi ba Kongo, nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga, bakagaragaza ko ibi batabyishimiye, bakagaragaza ko atari byiza. Umuyobozi gakondo wa Kwamafu witwa Saniel Ribey yagaragaje neza ko ashyigikiye itabwa muri yombi cyangwa se guhana Kapiteni Mwarushayi, ahubwo yahamagariye inzego zishinzwe gusuzuma neza amazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zerekeye ikibazo cy'inyeshyamba za Mabondo, nk'uko amakuru atangazwe n'ikinyamakuru Congo Media.net abivuga. Uko ibintu byifashe ubu ngo biragaragaza ko kutamenya inshingano nk'uko Stanley Bay abitangaza, aho asanga bitumvikana ko umusirikare mukuru ahamagazwa kubera ko yatanze amakuru akomeye mu gihe ababigizemo uruhare bakomeje kwidegembya. Abaturage bo muri aka karere bakomeje gushyigikira cyane ingabo z'iki gihugu mu ntambara zibasiye ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo, mu gihe bafata ingabo za FARDC nk'ingabo ibakingira ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kugeza abaturage b'umutekano urambye. Nguko rero Safari wakomeza n'ubundi tubwira nibiri kuvugwa muri Nord Kivu, naho hari kuvugwa ko hari kuba imyiteguro ikomeye y'imirwano za Masisi, za Warikare na za Rucuru. Ho ayufite yaho yifashe gute? Icyo nakubwira cyo n'ubundi n'imirwano ikomeje gutegurwa muri biriya bice za Warikare, muri ariya mashyamba ya za Warikare. Ibitero bikomeye cyane bashaka kugaba kuri Masisi, ndetse ubona ko bamaze kwitegura ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwo kugira ngo bakomeze bateshe umutwe M23, kandi bamaze kuvumbura ko imisada ya M23 ingabo nyinshi zagiye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo urumva ko bashaka gufatirana iyi Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo barebe uburyo ki babakubita inshuro ku rwego rwo hejuru, kugira ngo n'ubundi bagende biga mu tundi duce tugiye dutandukanye muri bino bice bya Nord Kivu. Yego, ibi byose biri kuba n'ubundi urabona ko Masisi itangiye kuburamo umutekano bitewe n'ibitero bya hato na hato by'ingabo z'abacancuro ndetse n'aba FPR. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza muri Nord Kivu, abaturage barabasha kuba bagenda mu makuru mufite? Kereka mu bice bigiye bitandukanye, ariko nakubwira ko hano bino bice n'ubundi aho Masisi igabanira na Warikare. Yego, urabona ko urujya n'uruza rwo ntarwo rwamaze guhagarara. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka bashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza
amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere. Ufite ndetse abone ntuzongere gucika. Hasta la vista.